Buset na amat es. Selukain pa, jadi paraban gitu. Udah nggak? Ih, kepret kok yang kecai. Udah. Woi, ayo naon gitu ngeganggu yang kering ngintip beda ya. Ya dulu ya. Gerak dulu kan. Atau kau yang keur dileukeun Ludin. Lajunan urusan jeung aing. Itu dia jing kakak lo kain pain tuh di paraban. Yo kepret yo. Atuh yo. Itu kok dia majuan. Atuh yo. Langat jingnya langat. Tah. Anjing. Dia ngelunjak atletik-letik kena kakak. Lau pas dia asupkeun kena bacot aing. Onjok dadana ku aing dia. Kadi. Aduh dia mah. Atau yang malah anjing kakak. Bodoh amat, jatuh waragang. Oke maaf kakak. Udah kecil kak. Oh geus, aing mah karunya karena dia jore-jore ge dulur aing. Aing geus geura udang. Duhnya kak. Buset kata budak, dasar tua waragang. Ih, aing kemana gitu si kakak? Siseuheun ku aing, embe ku aing di paraban. Warung aing be nu ngajagaan. Dua poe teu balik-balik. Kok aing jadi khawatir kieu nya ka si kakak? Mana nya si kakak? Ih, perasaan aing inget kemana nya? Ini ke kebun lah. Laken tanggal dangdur. Snunya, gelis dia mah kapina. Ya, panapihatkeun dia. Pasta. Tapi ini ke kebun. Yo, ke kebun. Coba orang di tangan. Goreng-goreng kakak aing, aya nih peranti ngarit. Malah ku aing. Woi, Si kakak. Ludin. Ngecicing ulah gemberan bae. Kuang di tangan kuang ngaritna. Wah, itu jelema naon? Ludin!
halangan jalan aing bae. Sahanya kasep amat. Astagfirullahalazim. Aing dek dengan kakak aing. Bangsat juga main tepok baik. Aduh. Lain kami teteh. Laju saha jelas-jelas dia nu di dieu. Tuh si Ludi. Alasan bae dia. Ih bener teh. Ngesilanya teh urang rek ngundang si Ludin heula. Teteh mah geulis. Karek iya aya nu ngomong Inggris. Benernya Inggris. Ih, geus lah aing nek balik ke sore. Di mana dia? Si leuweung nyar kayu. Milik kakak aing teu. Itu nya aku teu neuleu. Ih, kemana nya? Geus lah. Sektor dia melang sirikeun aing geura koin di Ludin. Bangsat tuh dia. Aing marah yeuh. Wah iya kok dia ada kemana kok dia? Ayo. Ayo kok dia. Kok bisa apa kok dia? Ayo kok dia. Ayo kok dia. Ayo dia bisa kemana kok dia mah? Mana dia? Mana dia? Ayo kok dia. Nek kemana kok dia? Awas kau yang sekali-kali dengan lunjak anak kakak. Benernya hangus. Bang, saya tetap budak ditipu di bae aing. Lode. Adalah tak aku bang sediata, adalah tuh. Atuh iya. Kan. Itu dia jing tuh di Paraban. Action. Itu dia jing kakak. Lauk aing paen tuh di Paraban yo. Kepret yo, kepret yo. Action. Itu dia jing kakak. Lauk aing paen tuh di Paraban yo. Kepret yo, kepret yo. Iya.
Action. Tuh, si Ludin. Alasan baik dia. Ih, bener kah? Misalnya nyatanya kurang nguruskan Enggak. Awas kau yang berdiaman sekali-kali di kelek. Ih, Bangsat. Ketipu di bay aing Bu. Aduh. Jangan lupa subrek di channel Ardi Stopover ya guys. Terima kasih. Dan bela-belaan demi konten guys. Ketek. Wih, persediaan apa mau sampai Teludin? Seru tuh, Jar. Seru. Mantap.